सो चकमकला हावै चोन सो फाल्या हामिङ्क नकतिनी छोगो चत्ता मरिला लुमु धालकी म वे स्केले हजुर पाइदु नि अला लुमु धालकी हजुर मलाई त मासुको स्वादमा चिकन नै मनपर्छ यो स्टाइल अनि थो क्विक्स फुड एउटी चिज बल्स अनियन रिङ्स चिज बल्स पनि मिठो अनियन रिङ्स मिठो स्न्याक्स पनि मिठो मम्मी किनेर ल्याइदिनु छिटो त मस्त एउटी थर्ड जिङ्गल्स त पुलु पुलु गेरा क्वा क्वा वा खाथे मखुथे मिखा फुतिए थे क्यों थे पुलु पुलु मत क्यों वा पुलु पुलु गेरा क्वा क्वा वा चाइल्ड मेन्टालिटी त रिडियाना चाइल्ड साइकोलोजी धाइने वो रिडियाना मेचोया चाहिँ मस्तै ती दिमागी गेना क्याप्चर याके दे वो क्याप्चरी दुम दुर्गालाल सर वे कहला बयानेना साध्य मरु थो मेयो मेन अप्रोच हम चाहिँ जिम्ममी वे क मचाबले न्यन तौपी मे खनि जो थ चाहिँ बसन्तले आधारित बसन्त ताले जी लोकले जो ल ओके आधारित मे अनि वे कप चाहिँ मचाबले हाल्दी खनि जो थले राले तो ऋतु ना रिलेटेड त सुयुना पर्सनल कम्पोजिसन म हो शीतलामा जुसो हुन पर जाया गथे न हवाला हम नेवा मचा नेवा फिल्डे चाहिँ जी हुर्के बढे जुम्पति जी चाहिँ थोर नाइट लाइफ फिफ्टीले वनिबले चाहिँ मन त गुल्ले मन त्यसमा क्वेसन मार्क न हेइछु म याला छ चाने ल्याएबले छ चाने थबाती तक म्यालबे छन् म याला या छ थाके मजुला गाई मगला तर बट दिस इज माय प्रोफेसन ये मंजिले है कौन सी न वो समझ सके न हम दले मंजिले नहीं मंजिले बोलो ताला छ हजुर हजुर अनि जी हन्न त रिपिट या गर्नु नि अनि बिचे रोकेन अनि हन जी ये मंजिले है कौन सी धान मंजिले धान मंजिले मको मंजिले धाला छु प्रेम हो कि अल्लारेपन भन्नै सकिन किन किन नजाऊ भनी भन्नै सकिन हो भन्नै सकिन जोजलपा सोक्मी पास्पी जी नवीन साक्य जिथौँ चिप्पिनु नि नवीन साक्य पोडकास्ट जन हुँदैन अहिले थौँ चाहिँ नि जित सात बित तता लस्ता जोसी वैदिको दो ला थौँ गएको नापे खलबा लागेको चाहिँ जोजलपा दिदी जोजलपा लस्कुस दो यकेको सुबा नवीन जी छ हजुर अहिले थौँको नि छेन्चल हो दिदी वे ख जो म्यालिवे ज्या म्याब्ले न म्युजिकल इन्भाइरोमेन्ट मगला हजुर जो आ प्रोफेसन यो हिसाबमा चाहिँ ज्यायो खला खस चाहिँ जी म्युजिकै यान्चन हुँदो एज अ पर्फर्मर अथे जो छु बच्चा रेकर्डिङ्स त अहिले भोइस ओभर आर्टिस्ट यो हिसाबमा वो ज्यान जो ज्या छ नि अहिले बाँकी वे ख छे चाहिँ नर्मली एज अ तरिकामा म्या मगला प्याम्पर्ड वाला म्या ख जी आतक न एकदमै प्याम्पर्ड अहिले छेवे थाइ फ्यामिली पिना प टाइम स्पेन्ड खेतला यक्को टाइम स्पेन्ड या चाहिँ मला ऐसा न टाइम दुब्ले चाहिँ एक गफसफ मम पिना प अबले न म्युजिकलै खजुई छे अफोर्ड हेला हजुर कान्छा अथवा कान्छी अफ प्याम्पर्ड जुयो होला प्याम्पर्ड ला खेतला के न एकदम प्याम्पर्डै ख पिन्तुना मखला अहिले जिम्म्या न प्याम्पर्डै ख जी चाहिँ दक्षिणले तर्कम जिया न जिदा चाहिँ क्या थिएँ तँ एकदमै मम्मी म चाहन्छु वो हिसाबले चाहिँ ट्रिट यही जो कारण चाहिँ जी चाहिँ थरी एकदमै प्याम्पर्ड फिल याना छाना साँझी बजान छक्न चिची रौखे भति चाहिँ तुरुन्तै चित्त दुखे इमोसनल टाइपिङपट्टि जुलियाना चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ मलाई एजिया चाहिँ मम्मी चाहिँ बजा ग्या खाजी त छक्न बोबी बी त वो हिसाबमा प्याम्पर्ड प्याम्पर्ड जो फ्यामिली खुवाई होला
जो आंगना बायु नि चाहिँ भति चाहिँ खाना बला याला सक्स्या सुए खख द्वारिकालाल जोशी वेक नेपालीमा सम नाजामा कलाकार नेपाल भाषा जग मकुसे नेपाली खेलेन वेकला तस्क नातै दिल रेडियो नेपाली सम वरिष्ठ कलाकारी रूपे वेकला जाइन दिउ ख मला अहिले वे ड्याडी वे शायद गुण चाहिँ जिगे न वो थे जी त्याका सिंगिङ वेक नप नप मजबले वेक मुले जना वेक हार्मोनियम थाइबले नप जना मिथ्यु इले न मित मसे मला चाहिँ वेक नप हार्मोनियम नप जना चाहिँ वो इन्ट्रेस्ट जुन जी केना वो हिसाबमा चाहिँ ड्याडी यो म्युजिकल जुन गुण त दु मेन इन्स्पिरेसन चाहिँ वेक आइट इन्स्पिरेसन एकदम गुरु न वेक आए मखला हो जी चाहिँ दिनु हुँदा चाहिँ आंगन बाचको म मान थोय फिल्डमा जुल मला ओके मेन इन्स्पिरेसन धामा सा सुख मेन ला ड्याडी ख छारसा वेक प्योर सम सिंगर म्युजिशियन कम्पोजर मखला मम्मीलाई लिपा बिस्तारै हबी हिसाबमा चाहिँ फिल्डे दुवा जाउ जुल मम्मी चाहिँ ड्याडी पहिला म्युजिकल स्कुलमा चाहिँ स्टुडेन्ट खनि अहिले वेक चाहिँ बालामा सिङ्गर जो गाना चाहिँ वेक पनि एट्याचमेन्ट न जु तायु खजिम छ लभ स्टोरी हिसाब यो मलाई मतलब स्टुडेन्ट हो टिचर यु लभ द्यामालिका हजुर एजाले निमेस्युपट्टि जुन छौ आर्टिस्टिक क्वालिटी दु वेकअप निमया इन्स्पायर्ड वेकअप निमन पनि इन्स्पायर्ड खजी चाहिँ मलाई तर विशेष त चाहिँ स्पेसली ड्याडी वे चाहिँ द्यामालिका हजुर आंगर मम्मी बारे खना बलायामा छ वेक चाहिँ सम्म वेक चाहिँ स्टार्टिङ चाहिँ सिंगिङ जाउ ख मलाई हजुर अहिले डान्स नै इन्ट्रेस्ट दु कारण हैन चाहिँ वेक लिपा चाहिँ डान्स सेक्टर द्वा छ ल वेक नगिना जोशी वेक चाहिँ छम नेपालीमा वरिष्ठ नृत्य शाखापट्टि चाहिँ कलाकार आ चाहिँ क श्रेणी वेक लमला ज्यान्दिया वेक नेपाल एकाडेमी पाखे रिटायर्ड कलाकार ख अहिले वो डान्स फिल्ड प्यावे ढुङ्गा चाहिँ मम्मी हान अभिनयले न झाल बिस्तारै लिपा अभिनयले झाले चाहिँ आजसम्म चाहिँ छम थो इले तक थ्यमले चाहिँ मम्मीसम्म चाहिँ पपुलर क्यारेक्टर आर्टिस्ट यो रूपमा चाहिँ वेक पपुलर दु वेक नेपाल भाषा न यो फिल्म त वही चौँदो अखुन रिसेन्टली लाखे आज धाउ प्याख्ने न वेक तस्क बालक अभिनय यान्दिर वो चीज है ना जिमसँग प्राउड याना इन फ्युचर न बाबा लाउटी प्रोजेक्ट त चाहिँ वेक वे त्याउँदु अच्छा तो खो नियनले जिम्दै नि फुसो हजुर फुल फ्यामिली एन्टरटेनमेन्ट सेक्टर है जुलका मला हजुर बा मा जुल छि जुल के जुल मला छिउए पला लिपा लिपा म्यान बोटे छ होला हजुर अझ किजा नदु किजा चाहिँ एकदमै बानामा प्रोफेसनल गिटार इन्स्ट्रक्टर वो चाहिँ युरोपे दु योको वर्ष दे दुंगला थय किजा शरद नूदा जोशी उयो न योको मेत जी हालाउदु युट्युब जुए अफिशियल च्यानल न सोइ दे फै मगला वो चाहिँ पिने म्युजिक बना पिने तु सेटल जु कारण चाहिँ वो थो लाइमलाइट चाहिँ पटि चाहिँ वो तापा बट वो पिने चना न वो थयु भ्यायु थयु थो म्युजिक फिल्डले चाहिँ वो चाहिँ एक्टिभै दु शरद जोशी हजुर म्या चाहिँ लुमिला जोशी वो न उइके न शायद थाहै नि छौ जेनेटिक हिए चाहिँ वो दु उइके न ट्यालेन्ट अब वो चाहिँ झन् एकदमै मिक्सवाला जुलजु कारण मम्मी यु पाखे न उइके गुण त दु जी मम्मीसम्म कलाकार जग मक्से फेसन डिजाइनर न ख सो म्यान चाहिँ आ थो ब्याचलर सेकेन्ड इयर फेसन डिजाइनिङ यान चौँदु लास्ट इयर सो बाँकी दनी आ पिन्थु न चमाजु ल उयो पाखे एक्टिङ व डान्स यो गुण चाहिँ के बोदु अथेना शरद किजा उयो पाजुजु ल उयो पाखे वो गिटार थाउले न वो इन्ट्रेस्टेड थु गिटार न था मेना हा उयो न गुण होला प्लस जु म्याल्यु जु वो ड्याडियु अजायो ध्यामली मलाई फुक्स्यो गुण चाहिँ के दया चाहिँ वो थय कन्फ्युज जा छौँदछु गुपटी पाँच जनि उदगा छौदै नि छौ टार्गेटेड फिल्ड दै नि वो चाहिँ वो बालको क्याच म फेसौँ
अवस्था दुगा थोइले चाहिँ छु खन्यन मिलेला मनुटे र सुइसुइ त दैए म हो सुइसुइ त चाहिँ अफोर्ड हुसा मजुगा मलाई अपोजिया कन्फ्युज जुल छु हजुर हजुर तर उखुन वे कइन छपु मे वे ढुल चाहिँ ल ख उइ निप सबै मे निपु सबै वे हजुर उखुन जिन छौ पासा क्यों कहला छु छु मे जुला जो सुस्तरी हजुर नेपाली नेपाली म्युजिक भिडियो याउदु पासा यौवन शाक्य हजुर वेकमा चाहिँ जस मस्तै ट्यालेन्ट खाना चाहिँ उयो लागि सुइटेबल रोल छौ खाना चाहिँ थोमे याकु ख टिनेज लभ स्टोरी थौकने पि मस्तै पटि भइजा नक्तिनी चाहिँ ग्रोथ जचौटी लभ यु बारे ख थोमे मखला हजुर अनि थुके एक्टिङ याउदु अहिले नाप जी अख्नु छौ मत्ती नयाँ खदाउजु यक्कै वर्ष यहाँ रेकर्डिङ जान्छौँ मे त्यो चाहिँ पेन्डिङै लान्छौँ धामालिका थिएँ 10-11 वर्ष यहाँ रेकर्डिङ जान्थ्यो अहिले कहाँ यहाँ छ थिए म्युजिक भिडियोले मिति यहाँला जिउए मे छौली याले साधका जिउ त ताइले चाहिँ वहाँ जिदाला मामेपट्टि थोमे यरका वहाँ जिदा वो मे वहाँ आफै लिएर छु जबकि वो मे लगभग 10-11 वर्ष यहाँ रेकर्डिङ जान्थ्यो वो जान्थेँ ल्यापटपे वो बन्द जान्छौँ मे छु हो हजुर वो मे न वहाँ एक्टिङ याउदु रेस्पोन्स बाएला त्यसले इन्ट्रेस्ट वेबले चाहिँ मोडलिङै भति अफोर्ड हो मोडलिङै चाहिँ भन्छ इन्ट्रेस्ट हो या छासा जिउ जिता चाहिँ वो जिम्मे चाहिँ छब मे हाला मे जो प्याएमा थियो जिउ इच्छा ख हजुर मेना हाले छ हाले म सौ म हो गीत एज अ सिंगर शी इज गुड हजुर शी इज गुड गिटार न बालके प्ले या वहाँ मखला तर उके चाहिँ वो अप्पसको किन उयो इन्ट्रेस्ट चाहिँ म के छु के प्रोफेसनली चाहिँ वो एज अ सिङ्गर वन्यु चाहिँ विथ इन्ट्रेस्ट मर्थे त्याका चाहिँ ओके गुगु पनि राठो नो जेनेरेसन धाइ नि अल्फा धाइ कि जो जेनजी जेनेरेसन बे इमसँग चाहिँ नकिन दिदी धाटे कन्फ्युज हुछु ठाउँको ने म जिउ थाहा चाहिँ लाटै छु नि तर छि चाहिँ एज अ मदर छि चाहिँ जिम म्याइ चाहिँ ठुके बाला ढान मलाई खसखसेन जुन माल्ने अहिले छि स्वेबले चाहिँ छुके बाला टेन्छौँ जिउ इन्ट्रेस्टलाई जिसम्म मे हालेमी जिउ कारण चाहिँ उके वनमा थियो जिउ चाहना ख मलाई तर थौकने एउटी जेनेरेसन थौकने एउटी इन्भाइरोमेन्ट वो एकदम प्यार हुँगल छु पहिला चाहिँ मा बाबुसँग झिसँग झित का छ कनि उना डक्टरे जिमा कनि उना छ इन्जिनियर जिमा थो जिमा वो जिमा थियो झित छ टार्गेट पोइन्ट ब्यातै नि आज झिसँग फोर्स या मजु थियो नि त अहिले इमोप्टी माइन्ड घन्टालको सेट जी आ इपी चाहिँ छौ कन्फ्युजन युप्टी उके दुछु टाइमे अहिले झिसँग चाहिँ त पछा फ्री टोट माथे छ थो फिल्डे गुप्टी फिल्डले चाहिँ वहाँ बालको क्याच आफै आज चाहिँ फेसन डिजाइनिङ बन्छौँ दो वो हिसाब मलाई वसँग फेसन डिजाइनर ज्यान प्याउला मखला वो एकदमै वो अलग फिल्डे वहाँ क्याच आटा छु थो फेसन डिजाइनिङ बन्यो त गा चाहिँ अहिले थुके हान फ्यामिली पाखे गब्ले गर्न अफर होइ त गब्ले गर्न अफर होइ गब्ले मेहालिउली अफर होइ गब्ले चाहिँ प्रोग्राम एङ्करिङ यान बिका अफर होइ अब दक्क गुनु के पछि दैछौँ त तर कन्फ्युजन वे थाइजी वो कन्फ्युज जान्छौँ त अब त चाहिँ लेट इट बी त्यहाँ चाहिँ उता तोड तैदो मखला एज दनी अझै न सोचे उति म्याच्युरिटी लेभल चाहिँ वे क्यु ई चाहिँ प्याचन हुँदो अलि पा वो गन्थाल कम्फर्टेबल चाहिँ म गुप्ती पाथ छु चाहिँ अलि ओके वनीमा थाहा चाहिँ जिउ चाहना जो दिदी याक म्या होला जो द वो छक दिदी नक्तिनी मा जो टाइम भरि छ खलबला मासे ल अबले गिज हो दिदी लाइफस्टाइल जिउ अबले न लाइफस्टाइल चाहिँ बिजी ख जी चाहिँ अबले एफएमए चाहिँ छ म प्रोग्राम प्रेजेन्टर रूपे जाइन्छु न वो टाइमे जी न खासै चाहिँ थो जी एकदम नयाँ म सम्पत्ति भन्नु छु वो टाइमे चाहिँ खालि मेहालियो चाहिँ के जिउ अनि प्रोफेसन जो ल उकेजको ध्यान अहिले जिता चाहिँ सर्टेन छम्नीमा दाइपसँग चाहिँ कथे थिए एफएम नु खोले जोदो नेवा कार्यक्रम छ चल्यामा या फुलार गान्यन जबकि जी एकदमै विक छु वो चिज अहिले चाहिँ न्युज पेपर जना वे कन्टिन्यू रिड याना चाहिँ जी बना चाहिँ टेस्ट ट्रान्समिसन चाहिँ एना हुनु ख मलाई अलि वो छौ एन्जाइटी चाहिँ नि वो प्यानिक जो थियो अठे वो चिज त न जिता जो ख तर बिस्तारी वो कलिग्स तेसन म सपोर्ट आएन चाहिँ बिस्तारी यहाँ होना अलि नयाँ नसै होला यहाँ जाऊ नि खनि जिस या न वनसे जी त चाहिँ एक्सपिरियन्स दै थिएँ अलि लगभग 9 वर्ष जी जाएन अलि बिचे चाहिँ लुमिला जब जी प्रेग्नेन्ट जुल अलि अबले चाहिँ जी थो फिल्ड टोटो ख अलि ढुङ्गा चाहिँ टोटली जी म चाहिँ त एकदमै टाइम बिहा जिउ लाइफे चाहिँ वो छ म एन्जेलिक बेबी तामाली मलाई एकदमै जिदा चाहिँ जी एकदम क्लोज उइन प
इवन आ तक न वो जो पास थे आला इवन जिसमें न मैच्योरिटी दुथे ना खलाई वहाँ मखला उयोपट्टि वो चाइल्डहुड वो चाहिँ जी गब्ले एकदम मिस याना छु छाडसँग वो टाइममा चाहिँ भटी छ जो लाइफे अप्स एन्ड डाउन्स त न वो कारण हैन चाहिँ जिला कि एकदमै थै त तोटेमाला एकदम मतलब वो जुप्टी लाइफ अप्स एन्ड डाउन चाहिँ कि जी पुरा डाउन जाउने माला कि मक्सद जी अप जाउने माला थियो जी वो टार्गेट अहिले वो मचा याना चाहिँ जी एकदमै स्ट्रङ जुल मलाई गर्ने हुना चाहिँ जिथो मचाइको लागि जी छु यामा मचाइको लागि जी स्ट्यान्ड जीमा त्यहाँ चाहिँ वो सम्म न जिउ लागि जिउ लाइफ यु छौ रिजन खछु जिथौँ थान्तको ठाउँ योपट्टि एजिया छि धाइदिल गथे कि लुमिला यो नापैपट्टि जो अनुभव त मलाई जे चाहिँ उयो चाइल्डहुड यको एक्सपिरियन्स या चाहिँ मख अहिले जे गब्ले पिन चाहिँ छे होला अनि म छौ लाइन नवाया सही छु नि नि गब्ले भन्छ पुरा सेन्टेन्स नवाया सही छु नि गब्ले चाहिँ मे युप्टी स्ट्यान्ड हाले फै छु नि अलि ओब्ले चाहिँ त एकदमै खुसी लगे जो नि ओहो जी म्याला तर्क जसन नै हो त यो मलाई अति जसले मम्पीसँग वे हिसाब उहाँका मतलब उयो त जुन छौ इन्भाइरोमेन्ट बिहा तौदो कलाकारिता यो इन्भाइरोमेन्ट मलाई यहाँ थिएन उयो त यङ्क्यु इन्भल्भ भयो एकदम एक्टिभ छु म चाहन्छु वो टाइममा चाहिँ वेको अपब्रिङिङ फुको मम्मी पिन्तुना सयाउ अहिले यही पुस्तो मोमेन्ट चाहिँ छु थाहा छ जी लगभग 11 वर्ष पिनी छु ना इन्डिया दिल्लीले चाहिँ प्रोग्राम्स त यहाँ हो मलाई अहिले ल्याएले चाहिँ म चाहिँ लागि चाहिँ यहाँले गिफ्ट आइबियो छु अहिले यहाँले उयो त यहाँ नआयो लाका दु नि लाका या ल यहाँले चिची रहँ जसने छु जिला वो अपाएर गबले तोटा बनाउँछु नि छ त अहिले लगभग 3 महिना लिपा 6 महिना लिपा एना वेबले वोला तर्क जस्ने अहिले मम्मी चाहिँ द यहाँले छिम्या यहाँले म चाहेको जस्तो निकी छु त्यहाँ ताइदु नि आन इभन शी इज 20 नाउ इवन आना वो गन पसले पसब सवनीले वो मिसा मस्तेप्ति लाका लङ खन्किदु नि इवन आ त गन उयोलाई क्या मास्टो थियो अयो फिल जइसु तले छिउ एकदम मिस एकदम मिस अलि वो मदरहुड जुन छौदु वो चाहिँ द आतकै एकदम वो फिल चाहिँ यही पिस छौदु नि वो जुइ खनि जुन छौ एक्सपीरियन्स सेरिया मासुलमा जुन मैं 2-3 वर्षले दरबारमा छे ल्याउँ जुन हो ठ्याक्क रेड लाइट चाडो छु अहिले तुके राइटे लाइन चोर लेफ्टे जमल स्ट्रेट थमेल जुल ठ्याक्क चोके अहिले चाहिँ बाइकमा उयो जुन हो हामीले थिएँ अटे मिहाला सुझ्नु हो अहिले साइडे चाहिँ टक्क नि म स्कुटर भन्छु स्कुटर उमले चाहिँ थै हिसाबमा मिहाल्छु हो अहिले दामी छ आयो भन्छु लिबा हान ठुके छौ गाडी भन ओ गाडी जोमा छम्की जान ठिक्क लाकेन हुन्छ जिन ओहो थौला गप्ते सरस्वती विराजमान झुल्के छु रायन फिलेन छुमी हाल्छु न राय चाहिँ एकको सोचेन वना मलाई लिपा अचानक झसङ्ग झुल्छु अबले चाहिँ मेयो छ त म्यायो राइम्स हाल्छु खनि जो जिन लाइक ओल्ड मेकडोनल्ड ह्याड अ फन्ड हो नि राइम्स हाल्छु खनि जो अहिले एकछिन थैटा झसङ्ग भन लिपा का गयो माइपुसो न जो उइना पञ्चना हाल्छौ थे फिल जुजी लिपा हान मालका ठोट छ मेयो मे हालमाली रान्यन वना मलाई एकछिन लिपा वन लाइक बेबी शार्क टाइन हाल्छौ खनि जो हामीले अयौँ छि दुबे जुइ खनि जो ख अहिले लुमिलाई छौ चाहिँ एकदमै नेपसौ छौ खसिहरु मास्टो ल मलाई वो चाहिँ छासा छ म अब आर्टिस्ट जुइ दगा चाहिँ म चाहन्छु वो छौ हिन्ट चाहिँ म बी ढुङ्गल दु नि हजुर मचाबले स्कुटर ठेना मचाबले एकदमै अझ स्कुटर झनी चोनी सिपेन क्यारी ब्यागेज छ जनावनी नि अबले जी भन्छ रेस्टुरेन्ट लाइने चाहिँ जी मिहाली स्टार्ट यानो मखला अहिले म चाहिँ त गम्ले तोड थ्याप मरै छु नि मम्पी न बिजी दको थै सेक्टरै बिजी जिबले म चाहिँ त जी नाप क्यारी याना जनाउने हो अहिले जिले आएले चाहिँ म चाहिँ न्यावे किदु नि अब वो न्यावल केला जिदा स्कुटर चल्या थाकुई अहिले एजिया चाहिँ जी त लुमु धालकी म वे स्केले हजुर पाइदु नि हजुर अला लुमु धालकी हजुर हजुर थो हिसाबमा चाहिँ उहाँ नि जस्तो होर्डिङ बोर्ड त खनि छ जस्तो सपोज अनि फेयर एन्ड लभली चाहिँ थाउदो मखला अनि फेयर एन्ड लभली धालकी म न नाप्नमा फेयर एन्ड लभली वे स्केले वे ट्युने भन्छ चिचे नहाल्के वे स्केले आन्सर आयो वो चाहिँ याद छु लुमिला मचाले अबले चाहिँ सङ्केत चाहिँ वहाँ केन्द्र गर्छु म्युजिकल्ली वनी थोका तर मिहालीले चाहिँ भतिसा इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो मुख्य तर हाल चाहिँ छ एज अ सिङ्गर उयो थयो युट्युब च्यानल दु लुमिला जोशी तका अहिले ओके चाहिँ जिम्स लकडाउन यो टाइमे
चाहिँ नर्मली छेदु कभर सङ टाइप एना देखाउँदु उयो अफिसियल सङ्ग्स त नदु छौँ हुए दुङ्गला तिमी नै भन न दाउ तिमी उहाँ आफै गिटार थाना हाउ वदु अहिले छौ कभर सङ सिरी सिरी फसाउँजी त कुचु कुचु नकल थोदु अहिले इङ्ग्लिस चाहिँ उयो चाहिँ इन्ट्रेस्टेड मखला अहिले इङ्ग्लिसमा त थए प्ले याना हाल्छौँ पेपन्यापुमे त हिन्दी इभन हिन्दी कभर सङ इपिन हाल्थौदु जो दिदी पट्टि चाहिँ खाना वाला मासु ल दिदीलाई एकदमै कम एज निसी एज अ सिङ्गर वो उठे उहाँलाई एकदम कम फर्स्ट मे याद दुदी त फर्स्ट मे हालौ चाहिँ लगभग 2040 साल जुइजीलाई अबले अरे 4-5 क्लास बन्न छन् अबले चाहिँ थो थैटीपट्टि नेपाल मैत्री अध्ययन मण्डलमा छौ नेपाल भाषा मे धेरै बल्ला कासा काई आओ हजुर अहिले उके चाहिँ जी भाग कायु ख मलाई 5 क्लास प्ले हजुर अहिले वो चाहिँ हाना म चाहिँ मे कासा जको मखो त्यो चाहिँ तर कपी मस्त दक्को मिक्स म्याक्स न्यामो साँझियोपट्टि मलाई अहिले थुके भाग कायुले चाहिँ जी दुर्गालाल सर चोइदिउपट्टि अहिले जिम पाजु न्यू बज्राचार्य ले चिना दिउ तिमीला भावा गुली बाला हजुर ताउ मे चाहिँ जी हाला चाहिँ फर्स्ट प्राइज त्याके त चाहिँ चुलाओ थनाची चाहिँ अफिसियली स्टार्ट जो दा भनेको म्युजिक फर्स्ट कोशिश है फर्स्ट प्राइज वाला काम वना ओभरऑल न्यामोसा जुबुटीले न्यामोसा जुली जुवो भटिचा 2 लाइन निन्दैले थी ओके जो गिटार न युज आकी थी गिटार जिब्बाल कला थाम छ मक्सा तना किजाइ त सके स्योर जो मक्सा यचु सका प्लिज यचु का जी बाहिन सपोर्ट एन दिउ यचु साके खाउ यचु साके सुबाछि त थमे चाहिँ जी फर्स्ट प्राइज त्याको मे ख थय निंगे 5 क्लास प्ले हजुर तिमीला भाबा गुली बाला तैसे आहा सो चकमकला हावै चुन सो फाल्या हामिङ्क नकतिनी छुगु चत्ता मरिला तिमीला भाबा गुली बाला कावनी धासा हुँ कनतापा बोइवनी धासा मखुरे जिलापा यो जिगु पापा जिगु मन थुइका घुसु छ थाहे क्वावयाला तिमीला भाबा गुलीबाला वाह तो ओरिजिनल खला ओरिजिनल थ तो ओरिजिनल ख तो चाहिँ दुर्गालाल श्रेष्ठ ज्यू चैदिउ अहिले न्यू बज्राचार्य उहे कयुक्ति म्युजिक हजुर अहिले थोमे चाहिँ लिपा यको थोमे फर्स्ट कम्पिटिसन फर्स्ट ल्याद हुँका यको वर्ष लिपा चाहिँ देश परदेश थाउ मुभी शिवजीलाई नेपाली मुभी उके चाहिँ साधना सरगम या त चाहिँ हान जिमी पाजु न्यू बज्राचार्य वेकै म्युजिक ख मुभी अहिले थोमे त चाहिँ हान नेपाली ट्रान्सलेट याना चाहिँ वेकै त ह्याक दिउ ख चन्द्रमा ए चन्द्रमा गोलो गोलो चन्द्रमा हजुर हजुर नरम रसिलो रसभरी जस्तो हिस्सी परेको चन्द्रमा त्यहाँ चाहिँ थ्वे त चाहिँ मलाई हजुर वो मुभी न तौदो तर ओरिजिनल चाहिँ तिमीला भावा गुली बाला हजुर ताबले वो कम्पिटिसन चाहिँ हजुर छि नेपाल भाषा जो ख कि नेपाल भाषा जो ख ओन्ली नेपाल भाषा यसको नो लिमिट जुलका मलाई अहिले ठोली पायु मे लुबङ्के माछा थोली पाइ सिबेन थो नापा निसे अझ जे थो फिल्ड एक्टिभ ख मखला म्युजिक चाहिँ अफिसियली थो मेन यानो ख उइसमे य लगभग 1-2 क्लास यो टाइममे चाहिँ जी थो कमर्शियल एड्स त हजुर ओके चाहिँ यक्कै भोइस ओभर अहिले यक्कै जिंगल्स त हजुर यक्कै हालौदो कमर्शियल एड्स जस्तै जिमी म चाहिँ नक्ति नेपाली म्यागी चाउचाउ हो मलाई वो म्यागी चाउचाउ एड जुल मलाई त मासुको स्वादमा चिकन नै मनपर्छ यो स्टाइल जुल अहिले थो क्विक्स फुड युपी चिज बल्स अनियन रिङ्स चिज बल्स पनि मिठो अनियन रिङ्स मिठो स्न्याक्स पनि मिठो मम्मी किनेर ल्याइदिनु छिटो त मस्तै जिङ्गल्स त अहिले थो जुन हिन्दुस्तान लिभर लिमिटेड तका उखे एड यु कम्पनी दु नि वो एड्स त चाहिँ नेपाल लिभर लिमिटेड वेबले चाहिँ नेपाली डबिङ यामा लियो अहिले सायद थो एडला यो कुसान yana दिउ न दुजी सम्म टिचर थाइ ब्ल्याक बोर्डे राजु तिम्रो दाँत त मोती जस्तै चम्केको छ अहिले
किन नहोस् त सर म डाबरको लाल दन्त मञ्जन जो प्रयोग गर्छु म जुए सफा अहिले हजमोला सर त्यहाँ अब होस्टेलले कोही खाटले सुलाल टिचर चाहिँ सरी थे चाहिँ हजमोला सर त्यहाँ वो सहन जुए ख अथे फेयर एन्ड लभली डेटल व्हिल यो कोही एड्स त स्टिल आतक न याना जी एड्स यु ज्यादा चाहिँ यसो जिपी मचाबले गुलिन एड्स हो मोस्टली दिदीले सुयो भने शायद अहिले ठो चाहिँ यहाँ दिदी उके चाहिँ फर्स्ट अप्रोच गेना होला वे थोला पक्का न ड्याडी वे कारण होइन ख ड्याडी चाहिँ रेडियो नेपालीमासम्म कलाकार अहिले अनला विभिन्न थियो प्रोजेक्ट्स त वही चाहिँ नि अहिले थियो बाल कलाकार त माल टाइपले चाहिँ जिम्म्या मेहाल्छ रेकमेन्डेसन अबले एउटै वे हिसाबमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै उहाँ चाहिँ ऊ लम्बने जुल अहिले वरिष्ठ चाहिँ सङ्गीतकार सम्बुजित बास्कोटा भूपेन्द्र रायमाझी वेकअपसँग चाहिँ यो कोही जिङ्गलले यङ्का दिल उके भन्दा मोस्ट पपुलर जिङ्गल चाहिँ आतकन निनीले चाहिँ आर ए रा रा मिठो भन्छन् साह्रो थन जिमसँग हालौ ख ग्रुपे जस मचबले चाहिँ एकदम व्यस्त चाइल्ड आर्टिस्टले चाहिँ जिम्मेउटी काउन्ट जुगा ओ टाइमे तिमीला भाबा हालदुङका हान मेउ छौ प्रोजेक्ट हपा गुथी गाची अस्ने चोङ्गु छौ हपा गुथी चाहिँ मचा यो एल्बम लिकामा ल दगा वो प्रोजेक्ट हेर्न जिमिदु जिजोको मखी अबले चाहिँ लगभग झिन्यामै धामाली मस्त विभिन्न स्कुल चाहिँ जिम त सेलेक्ट याना यङ्कल हन अहिले थोना दुर्गालाल सरिया प्रोजेक्ट मतलब दक्को लिरिक्स भएको यो अहिले म्युजिक दक्को न्यू बज्राचार्य मलाई वो एल्बम ना चाहिँ चुली चिया चन्छ चुली चिया चाहन्छ ओके चखुन्चा चिरचिर हेमा क जङ्गलीमा क ताप्ले वना चोमा जिम्बा दक्को भोल्युम 1 भोल्युम 2 चाहिँ दक्को जिमसँग यहाँ हो अहिले थोके चाहिँ जिउ सिङ्गलमा चाहिँ पुलु पुलु घेरा कुवा कुवा चाहिँ जी अबले चाहिँ जी 7-8 क्लास अहिले सेकेन्ड एल्बम युक्ति सोलो मे चाहिँ ए चन्द्रमा तोलहा जिता छ्यासुई चुना माया धोया जिगु घादनी हुरे बिन्ती हुँ छ्यातोई चुना थसम अनाज मचाइबटी माबौ मदेरुगा चाहिँ चन्द्रमाना प जिम माबौ गन्दुका चाहिँ वो चन्द्रमाली त चाहिँ नेना चौ हिसाबले वो किसिममे जो दसैँ दितो छौ रिक्वेस्ट टाइम आसो ल पुलु पुलु गेडा उन जो न एकदमै फेभरेट सङ होला केन 2 लाइन हालिस हस् पुलु पुलु गेरा क्वा क्वा वा खाथे मखुथे मिखा फुतिए थे क्यों थे पुलु पुलु मत क्यों वा पुलु पुलु गेरा क्वा क्वा वा सुरद्यालुई तिनी सुथना जुई तिनी क्यों सागे मुआ छाधावा खिमिला कुंका मिखा हे कंका खोई जो पिनी छा मन तावा पुलु पुलु गेरा क्वा क्वा वा खाथे मखुथे मिखा फुतिए थे क्यों थे पुलु पुलु मत क्यों वा पुलु पुलु गेरा क्वा क्वा वा थ्याङ्क यू सो मच दिदी ला दोनो जो प्यारेन्ट्स डे हानसक रिकल जुल जो जितना जो चाइल्डहुड एकदम वो टाइम युदु नि जिमी ब्या वना अब रिहर्सल वन्यु रेकर्डिङ चाहिँ वो स्टुडियोले जना एकदमै जिमी नटी जिउ वो चीज त कहाँ याद होला त म्याला अबले हानो त जुन जिउ लिरिक्स जुने ओके न जिम मजबले चाहिँ एकदम इन्स्पायर आजो ठुके जस्तै पुलु पुलु गेडा क्वा क्वा वा मलाई अन्धकारे मत क्यों वा आउ नाच जस्तै चकुन्चा चिरचिर धाइदिल उकेन छौ लिरिक्ससँग मस्ते त आगेना क्याप्चर या वो केन्ट हुने ला लिरिक्स चाहिँ अब दुर्गालाल सरले धाइदियो दुर्गालाल सर हामीले उयोको पनि अबले कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ झिसँग चाहिँ त मस्ते त घेना छौ राइट पाथ किन्यो मेनला वेज भिडियो होला टार्गेट वो न ख छिउ नेपाल भाषा फिल्डले थयोबडी टाइप यो राइम्स त न मरु त चाहिँ राइम्स सिबे न अझ थोला मेज होला फुल अन मखला जस मस्ते त चाहिँ भाषाप्रति म्युजिकप्रति थोरै नेपाल भाषा चाहिँ गेना यहाँनि बुस्ट
बूस्ट अप एना यंकी था किसमें वो शायद वेक अप न्यू प्रोजेक्ट मंगला तर आ तक न एकदम थो एल्बम चाहिँ सुपर डुपर हिट था साँझ स्टिल आ तक न ओके मेन चाहिँ दटुकै मिनिङ जस्तै छो भिडियो सन्देश दुनी झङ्ग जो सिम्बोलिक नजुल अलि उके साथसाथै चाहिँ ठुकै छो लाइन दगयो ठ्याक्क लोगो उके चाहिँ तरो जुसा तरो धाइसा नासन लुफीलाई तर्ही जिउ तरह छुसा नासे लुफी है हजुर छुया जु मजु न म्यासेज बेचौँ रहेछ वेको पिनी उला कन्सेप्ट एकदम बालाउ खनि एकदम वे कहिला जोए मरु वे कला थुली मतलब चाइल्ड मेन्टालिटी त रिडियाना चाइल्ड साइकोलोजी थाइ नि वो रिडियाना मेचोया चाहिँ मस्तै ती दिमागी गेना क्याप्चर याके दे वो क्याप्चरी दुम दुर्गालाल सर वे कहिला बयानेना साध्य मरु अले जी आर्टिस्ट त चाहिँ गोमा दुसु याद दु आर्टिस्ट त यकै दु पासमी वो मध्ये चाहिँ सोनिका चाहिँ जो आतक न लिंके दु जो आतक न बेस्ट फ्रेन्ड शी इज वन अफ माई बेस्ट फ्रेन्ड हजुर अले मेबी पासमी फेसबुक थ्रु नाप्लान्जोनी रुशिला रचना चेतना ऋतु प्रतिमा दिदी प्रतिमा बज्राचार्य वे कपी यो कोही दनी चाइल्डहुड चाहिँ जो म्युजिकल एकदमै फ्यान्टास्टिक था माली मलाई एकदम बिजी व्यस्त आर्टिस्ट त जिमी अबले चाइल्ड आर्टिस्ट तका चाहिँ लस्ता जोशी बिन्तुना जोशी शरद जोशी छौ फ्यामिली न चाहिँ मलाई त्यहाँ हो इभन दको फ्यामिली मेम्बर त म्युजिक आर्ट फिल्ड सेक्टर चाहिँ एकदमै एक्टिभ पेगा चाहिँ थाहा चाहिँ इज्जत ना अहिले ट्रफिज मेडल्स वो चीज त चाहिँ यो एकदमै जी एक्सपिरियन्स याना मलाई अहिले बिस्तारै तर्क जु या ओली चाहिँ वे छौ थयो फ्युचर यु छौ पाथ दुनी अहिले अनठेनिबले चाहिँ यहाँ मनु त चाहिँ कन्फ्युज हुएको नि छु अहिले अनवेना चाहिँ जो बिचारे लक वो छौ राइट टाइम वो चाहिँ वे माथे छ मन त्यही त दुनी अच्छा जिल्ला म चाहन्छु हाल्छु नखनी तर जी तर्क जिका वो चार्म जी हेम अफ द जी सायद जुन जो चार्म चाहिँ जी मचबले क्रिएट याना ओके लागि चाहिँ आई थिङ्क छौ राइट टाइम प्लस लक चाहिँ दे माथे बिचारेना तर हमेशा कर्म चाहिँ यान्छन् माला जु सायद हालसाले ला मको पटी न्याय रिलिज जु मे बसन्त अबिकले छि जुल पिन्तुना जु अले अगले माना दिथे ला जु के बारेपटी खला बला यहाँ मासेला जु ठो सोच गेना वाला अथवा अप्रोच सुना या मला तो मे जन्म गेना जुल उके बटी चाहिँ खला बला तो मेरो मेन अप्रोच है चाहिँ जिम मम्मी हजुर वेको मचाबले न्यन तोपी मे खनि जो त चाहिँ बसन्तले आधारित हजुर बसन्त ताबले चाहिँ लोकले जो ल ओके आधारित में अहिले वेक अप चाहिँ मचाबले हाल्दिएको खनि जो ले राबले तो ऋतु ना रिलेटेड त सुयु न पर्सनल कम्पोजिसन म खोज हजुर चाहिँ लोकले ताबले चाहिँ ओके न्याउ शब्द त एडजस्ट यासा न जिल वो हिसाबी चाहिँ बसन्त ऋतु योपट्टि जुन धुन बने चाहिँ नि पाँचरे धुन अलग जो बसन्त ऋतु अलग अथेराथे अहिले हाले दिउ खनि अहिले थोम्मे चोइदिम चाहिँ छि सुवर्ण साकेबा प्राध्यापक सुवर्ण साकेज्यू अहिले वेक चाहिँ मम्मी या बा या पासा अहिले मम्मी पनि उपरि छे वो सुवर्ण बाई चाहिँ थे न्यानी छिमेकी मतलब फेस टू फेस थे तो लछौ क्रस यासा गाउँ मलाई अपोजिट साइड अहिले वेकअपी चाहिँ बापी नाप्लाइबले जिउ अजापी नाप्ला नाटक अबले दबु नाटक त उब्ले चाहिँ वेकला चाहिँ दिउपटी मेखनी थियो अहिले मम्पीसँग चाहिँ मचाले चाहिँ हालत हो मे अहिले थोम्मे चाहिँ मेन तता अहिले केही युपट्टि चाहिँ कन्भर्सेसन्स त जस्तो नक्तिनी ल्यासी जुबले युपट्टि फिलिङ्स हजुर मलाई मचाले मितो छौ चाहिँ थुके चाहिँ छुराइ थियो मेमोरी सेयर हो मेमोरी सिबेन छौ चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट थाइ नि नेचर यो बयान अहिले ल्यासी जुया वर्ल्ड थयो दुनिया जुन चेन्जेस भइ डिफरेन्ट फेज केन त सो त चाहिँ तत्के यु चाहिँ कन्भर्सेसन जो थोमे हजुर अहिले थै खै खजुबले चाहिँ मम्मी छौसीको बालाउ मेदो आपिन्तुला न थौकने मेहाल सही चौदो सो छिमसँग थोमे छौ यान्तल धाल्ला छ कने वना चाहिँ थो हिस्टोरिक जुई तता के न चाहिँ छौ द्वारिकालाल जोशी म्यापी मकला म्युजिक फिल्ड पि चाहिँ छिमसँग थोमे छौ यान्तल थाहा चाहिँ कने फ्युचर जेनेरेसन पिन्छ चाहिँ ए थोला निम तत्के न ताठे सधैँ तत के हाल्तौ मिनी थाइ छौ हिस्टोरिकल मोमेन्ट छौ क्रिएट छ नि
जिसँग वो छाप चाहिँ छौ दै छु नि का चाहिँ अलि मम्मी अप्रोच यान्दिल अलि जीव मम्मी वना सुवर्ण भाइ त नाप्लावना वे कप्सा बिरामी जसन दिउ खनि अलि वे कहि त जिमस रिक्वेस्ट हैन थेते हाल्थे नदु सुवर्ण बा छुद ए हाले छिपिना जिवे मस्त ख हालमा छिम यान्ते मा का छन् थो किताब यंकी थोके छन् त छुछुमे य जुबुटिमे सेलेक्ट ना का ताबले जी सेलेक्ट ना नि पुमे सेलेक्ट ना छौ बसन्त छौ मेउ होली युबटी मेदु वो चाहिँ जिस जामै नि ओके तर कोन गइ दिनी ओके न विचार यान्सन होदु हजुर अलि भिन्तु नै त दाया जी हाल पहिला थे का तल अलि कोशिश याले ट्राई अन्टिल यु गेट सक्सेस अन्त गएको चाहिँ अहिले उता याकोबले चाहिँ सुरेन्द्र श्रेष्ठजी सुर मेलोडी स्टुडियोले वे कही त एरेन्ज याके बिहा एकदमै नेपुसँग म्युजिक वेगला देखा दिल अहिले अनुना रेकर्डिङ याना अहिले चाहिँ विश्वास बज्राचार्यजी वे कही त डिरेक्सन याके त बिहा अहिले चाहिँ त त केही टिमेजु नि थन सायद मा छम न दुसा अझ नेपुस नि मखला मम्मी युप्टी रोले प्लस अहिले मस्त जिमाउन अझ चाइल्डहुड के नि हुँदा चाहिँ वो हिसाबमा जिमसँग छौ कन्सेप्ट क्रिएट याना चाहिँ थोमे दिएको ख बसन्त चाहिँ जुन धाइदिल नि वो छौ हिस्ट्री जुल्छ त हजुर हिस्ट्री क्रिएट जुए हुँला अब छुए बे गइ नेफस उगेन छिक पिनि सज ल छन् अंकल मायु न भूमिका जुलेला चेरी अन केक धाइने सेम अठे छु होला अलि ठो नाजो जुन होली हो धाइदिल नि हजुर अलि वो चाहिँ गुली सम्भावना दो फ्युचर वो होली ल होइन तर वे ख टाइम मेबी नेक्स्ट इयर टार्गेट ला थ्वे इयर यु दु हजुर तर अब टाइम से त चिसो हटाए ना जाएना क्वालिटी बीमा क्वालिटी न बीमा ल सो लेट्स सी लेट्स होप कि याक्न थ्वे होलीले वो साला अझै बाला जो के लागि अल द बेस्ट थ्यांक यू सो मच जो दिदी द चाहिँ वो शीतला माजु हजुर वो मेयो बारेपट्टि खना बला या मासु ल वो जिउ छु वो बाख नाप रिलेटेड ख त्यो चाहिँ छौ सत्य घटना आधारित ख शीतला माजु तका चाहिँ त परापूर्वकाले जी जुजु सायद रन बहादुर शाह हजुर यो पाले मखला थन नेपालले चाहिँ छौ महामारी फैले जो जस्तो जिउ कोरोना लाथेन त हजुर वो फैले जुबले चाहिँ वो रोग लगे जुपिन चाहिँ दकस्तो देश निकाला याना छौ चाहिँ परापूर्वकाले वो बाखदु मखला अहिले अबले चाहिँ वो शीतला माजु था वना चाहिँ पूजा याद ताल्ला चाहिँ थो महामारी हटे जिउ थाइ छौ किम्बदन्ती हजुर ओके चाहिँ छौ नाटक क्यौ छु थन नेपाल एकाडेमीले यक्कै आर्टिस्ट दोगे मम्मी न मिता दिउ दो नारायण देवी प्रधान त तरबी वरिष्ठ एक्टर एक्ट्रेस त दोप्री नाटक थो नाटक के हमले चाहिँ थुकेप्री टाइटल सङ ख शीतला माजु हजुर थोमे चाहिँ जिहालौ थो चाहिँ ता गप्टिमे ख अबले छौ थो न शीतला माजु मेधाल कि वे प्रपर छौ वे लसे वे ले हजुर ले चाहिँ थोमे हालौ थोमे चाहिँ यक्को सा येको मे ख That a true story, am I right? True story. You took in a new line, did? Okay, try yani sir. Jo, please. Sheetala maaju so hoon par jaya gathe na hawala Sheetala माजु सो हुन पर जाया गथे न हवाला वाह थ्याङ्क यू सो मच दिदी थ्याङ्क यू आज चाहिँ जो दिदी ठोङ्कने चाहिँ दिदी लाइफस्टाइल अथवा दिनचर्या घेना फ्याक्ट दल्ला चाहिँ जो नाइट ड्यूटी जी अपो थिएँ मतलब जी इवनिङ चाहिँ जी इभेन्ट्स त प्रोग्राम्स त पर्फर्मेन्स त याना अब टोटली म्युजिकै ख मलाई जो चाहिँ जनर सिङ्गिङ जनर चाहिँ बलिउड जनर ख जो कमर्सियली चाहिँ जी नेपाली नेवा यो कोही होइन तर पर्फर्मिङ बेसिस चाहिँ हिन्दीमा त चाहिँ यो कोही हाल जी सारसा ठाउँको ने चले जो हिसाबमा लाउन्जेस त मखला अहिले इभेन्ट्स त ओके चाहिँ हिन्दीमा त यो न यो को डिमान्ड दु सो मे हाल्यो अहिले
छे ल्यावे हुँका चाहिँ जी एकदम लेट मर्निङ तक चाहिँ डेन्युजु बानिदु हजुर हजुर एप्रोक्सिमेटली 12-1 बजे ती तक्क चाहिँ देने माजी त सो जो मर्निङ प्रोग्राम्स त चाहिँ अपो त स्किप जुइसु हजुर पचा लाइफस्टाइल चाहिँ उल्लुयु थिएँ जुदुका चने चाहिँ ज्याजियो निने निची देनियो मगला अहिले थे प्रोग्राम्स त जुल अथवा छिक्पिसँग सता दिल थता तास चाहिँ टाइम मैनेज ना ओके वो टाइम स्केड्यूल मिलेना वेव रिकॉर्डिंग्स त जुसा वे हिसाबमा टाइम स्केड्यूल मिलेना वन्यु अहिले बनिहान रेगुलर जु चाहिँ ड्युटी आवर त हामीले हो मलाई गन 8 to 10 गन 9 to 11 गन लेट नाइट 1 or 2 वो चाहिँ जुप्टी रेगुलर ज्याख प्लस बाँकी रेकर्डिङ कमर्सियल चाहिँ जी वो पार्टमा चाहिँ प्लस युप्री पार्ट गाका चाहिँ लिकायो टाइम ख म्यानेजेन्स नदु अथवा लाइफस्टाइल इन्जॉय नदु नि इन्जॉयमेन्ट ला दु तर पछ थाकु म्यानेज या मखला मतलब जस्तो गुल्ली छिउ फिल्ड डे प्रोग्राम्स त जसनी अपो ताथे अर्ली मर्निङ प्रोग्राम त जसनी वो प्रोग्राम है जी 1 फई मखु छासा जी बल्ल न्याउ टाइम जिसु वो टाइम है सो योको प्रोग्राम त स्किप नजु अहिले मेउ ख चाहिँ जी हान योको थासे जी त वना वो इन्भल्भमेन्ट जसन न मय खासे था खासे पछा रिजर्भ दु गन क्वालिटी दु प्रोग्राम्स त जुल वने माथे छौ मगला थै त पछा दुन जी वाउ टाइपी प्रोग्राम चाहिँ जी वो चीज त चाहिँ मोटोटा जी चाहिँ यहाँ प्लेन क्वालिटी मेन्टेन यावली चाहिँ फोकस्ड यो कोए क्वान्टिटी सिबेन मगला सयौं कार्यक्रम त जसनी विभिन्न किसिमको कार्यक्रम त जसनी गुल्ली चीज त थै त चित बुझे जसनी महो तर अनवना ऐसा ख्वा बोन्यु चाहिँ जित मय मखला वो जुन मजला दिदी हो चाहिँ मय जित अनवना दकोसना पचना फटकाया सोशल मिडिया तया बोया वो चाहिँ जित मय अहिले सायद उके चाहिँ जित भन्छ रुड त्याजुजी मखला बट फ्याक्ट इज दैट कि थै त मन खुसी मजु चीज या थै त मयो ज्या चाहिँ चाहे यो अपसँग यो थामा वो जित चाहिँ वो चीज चाहिँ जित इन्भल्भ जुइ मय तर वो ने माउ प्रोग्राम त गबले मिस न जुइछु हजुर वा का थो प्रोग्राम दुख तर गबले जु झल याना गबले जु टाइट शेड्यूल याना गबले जु टायर्डनेस याना चाहिँ जीवन मखन छ नि उके चाहिँ रिग्रेट न जु काजी थो प्रोग्रामले जो तोफिक मजु प्रोग्राम चाहिँ जी तोफिकला थाइ थिए वो चीज न रिग्रेट न जु जी त तर नर्मली चाहिँ थै मन खुसी जु ज्या चाहिँ जी यातना सा थियो ताइमाली दिदी वाला प्राय स्केड्युलले जी चाने जको जुइ खनि मलाई वो जुनी चाहिँ उके चाहिँ दिदो गुली ठाकुन भोइस रेस्ट मा मेन भोइस रेस्ट मन तक चाहिँ वे खाली फै महो जस्तो रेकर्डिङ हैन गुलगुल थासे चाहिँ एम्बेरेसमेन्ट चाहिँ फिल याना जी मखला जो चाने चिचे ना हालवे निने निची देनिबले भोइस सक्न एक्टिभ जुइ महो वो एकदमै डल ज्या छ नि दु नि आवाज अहिले वो टाइममा चाहिँ जस्तो रेकर्डिङ ए सतल धाल्ला चाहिँ हाल मफ्त कि थै एकदम एम्बेरेस्ड फिल जुइ दु नि वो चीज त चाहिँ भन्छ थाको थो बनी उठी जाएना दिदी रियाज होइन हैन छुए या मला रियाज त यो जो नर्मली जी बनी जुन 4-5 घण्टा कन्टिन्यू स्टेज हाल्यो वो रियाज जे सौदु तर वो अर्थे चाहिँ जुइ मजु भतिजा रियाज चाहिँ या माउ ख वो चीज चाहिँ जी एकदम माइनस जे सौदु म दिदी प्रोफेसन नै ठोय जुल 4-5 घण्टा लगातार हाल माउ जुइ म वो जुल्याउला सुके जुइ अटे छु एक्सपीरियन्स मर्ला जुइ नि जुइ टन्सिल्स त जुइ मगला बनी स्टेज तानोल कि आइस ते आनो लतो न बिउ हजुर वो चीज त जस्तो प्रिकर्सन्स त म काया छु थोतन मजु थोने मजु वो चीज त यो मरु अहिले इन्भाइरोमेन्ट न अर्थे डिजिज नि था अनुसार मलाई तानु छ नि या गन चाहिँ एसी एकदम चाहिँ हाई जिया चाहिँ वो डाइरेक्ट थै त लान्छ नि अबले न जिउ आवाज त चाहिँ ड्राई जुइ वो चीज हैन खेतला आतक गुलिन जो सोकुमी नेनामिपी भाजमिजमी दु दक्षा जो आवाज त वाउ बाला आए ताहि मगला तर थैते गबलेमले चाहिँ वो एम्बेरेसमेन्ट छ जुइ थाबले रियाज चाहिँ एकदमै मरु जुन चाहिँ जो माइनस पोइन्ट ख जिदा वो खे चाहिँ जिदा थैते एकदम बोर लगे जो मगला एट लिस्ट 1-1.5 घण्टा चाहिँ छम मेहालामी सम्म म्युजिक फिल्डले जाएपछि चाहिँ त्यो 1-1.5 घण्टा चाहिँ थयो लागि लिका माथे छु रियाजको लागि यामा वो यासला जो झन् अझ गुली वाउ जुइ चाहिँ जिदा वुमने होइछु
तर वो चाहिँ या मखाउँछौ चाहिँ हामीले खट्के जस्नी छु टाइमै मरुजुलका टाइम मरु गुली दादा दिदी त्यो चाने लगभग 18 वर्ष त 18 वर्ष कन्टिन्यू 18 years पहिला थौँ थना झिम स्पेशल थने यहीँ अथवा नेपाली ढामाला मलाई नाइट लाइफलाई उली एक्टिभ मर हुने मलाई आथौँ ला दु शायद मलाई यो मन त छा जिल्लासम्म नेवा मचा नेवा फिल्डे चाहिँ जी हुर्के बढे जुम्पति जी चाहिँ थोर नाइट लाइफ 50 वनिबले चाहिँ मन त गुली मन त्यसमा क्वेशन मार्क न यहीछु म याला छ चाने ल्याएबले छ चाने थबाती तक म्यालबले छन् म याला या छ थाके मजुला गाई मलाई तर बट दिस इज माई प्रोफेसन जिथुके वन नुगा चाहिँ जिथुके एक्टिभली थै त गु हिसाबमा यङ्की थै चाहिँ जब माइन्ड सेट जुइदुङ छु एजा चाहिँ सायद जी यान्सन होदु कोशिश मगला फर्स्ट सूर्यानुले फ्यामिली यो तर्फ छु ऑब्जेक्शन अटे छु ऑब्जेक्शन ला जुला ऑब्जेक्शन ला ऑब्वियसली जी छासा छि फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट वो मखन छ 18 वर्ष नि हडाले लुमिला अथे 2-3 वर्ष यो टाइममे निसै स्टार्ट यानो हजुर अहिले जी चाहिँ थुके भन्छ इजी मनी न खन छु थो फील्ड है छासा झी न वना मे रिकॉर्डिंग या मासा वीडियो देख मासा थये खल्ती देवलिकना थम यहाँ खर्च याना मगला यान्सनमा वो मे हिट जुई मजुई या वो मे न चाहिँ पोजिटिभ रेस्पोन्स बी म बी वो चीज मसी हुने मगला तर चीज विभिन्न मे पपुलर मे त चाहिँ छौ स्टेज जमना परफॉर्म याबले अनि झी त पेमेन्ट उके रिटर्न दुछु हजुर हजुर वो जुबलेला जीला तेबा कमे सोचे कि थो करियर सोचे वो चीज है ना जी एकदमै कन्फ्युजन जुल जो छौ जुन स्ट्रगलिङ फेज यो टाइम है तर जी सोचे ना मनी म्याटर्स तेबा थय के दटकी मखला लिपा चाहिँ चीज थयोबटी क्रिएशन्स त न पिका त जी त अप हुई चीज सुई त स्पोन्सरशिप काइ चाहिँ माली मखु थम छ्या याफै वो छौ न दु ख अहिले जिता चाहिँ थो पर्फर्मिङ फिल्डमा चाहिँ आइ एम भेरी मच सेटिस्फाइड जिता चाहिँ थो चिज स्ट्यान्ड स्ट्रङ जुइ नसेन दाँ कमाया नसेन मखला प्लस चाहिँ थयोबटी मेहालिउ स्टाइल त न जी डेभलप या यक्कै नलेज त जी गेन या खन सो जहाँ चाहिँ थो चिज रिग्रेट चाहिँ मजु कि जी नाइट लाइफै जाएन जो फर्स्ट नक्दिन सूर्यानुले हाछेनला भएपछि अपेक्सन होइ जाउँदो साथसाथै जुन वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट दै नि 18 वर्ष नि हो गे छु अबले बर बाला शायद मेने नि पि होइसु हजुर अबले आ चाहिँ भन्छ यंगस्टर्स त प्लस आ थौकने प्रि इन्भाइरोमेन्ट भन्छ 4 इयर्स जुइ दुंगल मखला थो छुजिया ख मसु न फ्यामिलीपट्टि जुन मस्ते त बिउ जुन नि शिक्षा वो ज्यान खेफु यंगस्टर्स त न फ्रीडम भयो अपाला वो फ्रीडम चाहिँ नेगेटिभिटीले न यो कोना छौदु पोजिटिभ न दु हरेक चीज नेगेटिभ पोजिटिभ पार्ट ला दु मखला मेन अट्र्याक्ट हानो पहिला नेगेटिभ ला तुरुन्तै हावी जुइ चीज जुल नि सा मखला पोजिटिभिटीले ला नेगेटिभिटी हावी याक न जुइ नि हजुर वो चीज त ओइ चीज त न यो को फेस याना विभिन्न थाकु चीज त न यो को फेस याना तर आतक न स्ट्रङली स्ट्यान्ड ज्याचनी फु छौ चाहिँ वो सायद फ्यामिली उपटि ब्याक सपोर्ट फ्यामिली उपटि चाहिँ वो माया लभ के पावर उके न जुइफु छाडसा थो फिल्ड त्यो एकदमै थो चिसमा बालका ह्यान्डल ना वन मफ्त धाल्दा चाहिँ धरातले न 150 चाहिँ फिल्ड खर्छु थ एजा उके लाइक चाहिँ थयै स्ट्रङ जुइ फेकमा होला छु तो खनिनले न एकदम प्राउड अफ यु ढाम आसो होला ला चाहिँ तयो निला मजा दैछु दु तर दिदी गुली फ्यान्स त दै मलाई फलोअर्स त्यसो तो पडकास्ट सुइछु नि इमसन दिदी ताटे ख खनि ठुकेलाई तेबा दुखनी मलाई अथवा ओयो न सोच वइजन जिस वेक अप इन त चाहिँ छु मेसेज वेक ज्या छुए बामला मजु नवीन जी ज्या दै हरेक चीज ज्या बामला तर वो ज्याइ त चाहिँ गु हिसाब यंक्यु वो इट्स डिपेन्ड अपन योर सेल्फ मलाई वो थम चाहिँ ह्यान्डल नै कि मलाई तेबा जको खण्ड्या चाहिँ उके बयान मजिला मखला सारसा गन तेबा दु अन नेगेटिभिटी योको दैछु हजुर पहिला त प्रिपेयर छु मला थ प्रिपेयर छु पोजिटिभ नेगेटिभ फुको पहिला ठुइगा थमेसा फुसा जको नि हन बढी छु मला कि वो फिल्डले चाहिँ जी स्ट्रङली वना चाहिँ तेबा कमया द्या वो हिसाबमा वन मला हजुर जहाँ जिन वो चीज त गुल्ली डार्क साइड्स त योको फेस न हुँदो छु थो टाइम तर थो एज वे हुँका बल्ल जी रियलाइज यान नि सा हजुर वो टाइम मेला थयो डेन्जर
सिचुएसन त न जी फेस याना तर आया जी थुली स्ट्रङ जी धुंगल कि द जी हरेक मन त मेन्टालिटी त रिड एफ उपरि छौ वो चीज न त वे फिल्ड छौ खसु एक्सपिरियन्स चाहिँ एजा ज्या छुए मामला मजु ज्या यामा बाला तर गेना न्यानि भन्यो वो सुनान सेना या सुनान सुन कन्ट्रोल न चाहिँ छुए जी चीज मजु जस्ट थर्टी माइन्ड न कन्ट्रोल एफेक्ट माल वे ख जो आउ चाहिँ वोपट्टि डार्क साइड चाहिँ म हुने मलाई वे टाइममै एकदम मेमोरेबल मोमेन्ट छ सेरियामा चाहिँ मेमोरेबल मोमेन्ट त जी द न्याठाना सेरियामा आस्तो थो मलाई हजुर जी चाहिँ हिन्दी में चाहिँ भन्छ बाला जो मतलब जो कलेक्शंस त जो हिन्दी में पुलाउ में त चाहिँ जी एकै हाल छाछा ड्याडी पी मम्मी पहिला आन्छी क्यासेट न्यू टाइम आनिसे मलाई अहिले जी हिन्दी में आओ खाना चाहिँ जी त इंडिया चौपी पाँचपी छम्जीमा जो नापलिङ दुपी पाँचपी छम्जी चाहिँ द इंडिया वे त अफर या त अहिले जी वो न कम्मे छ भुआ घाता ल पहिला ऑडिशन काई नि सानला अहिले जी में हाला दक्से अपो में छु धाले अजीब दास्तां है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी अहिले थो में हालले अनि ठ्याके ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम दले मंजिलें नहीं मंजिलें बोलो ताला छु हजुर हजुर अहिले जी हान्न त रिपिट या गर्नु नि अनि बिचै रोकेन अहिले हान जी ये मंजिले है कौन सी हान मंजिले थाला मंजिले मको मंजिले थाला छु अहिले वो एक्सेन्ट चाहिँ गे धाइले छिउ नेपाली चाहिँ ज छौ जको दु जे मलाई तर हिन्दी चाहिँ उर्दूले चाहिँ जेडित न ज मेरो प्रोनाउन्सिएसन ज जेड वाला मलाई ये मंजिले है कौन सी जवे माउखने जी चाहिँ ये मंजिले है कौन सी टाइपले जी त अनचमपट्टि मेन बस ए काम नहीं इसको भेजो वापस भेजो ताला वो ठुए मठुगा जी गोक जी रोके त अहिले जी अन्य स्टेज एकदम खोया छु मतलब एकदम बेइज्जत फील जुल था इते नि एकदम इन्सल्ट या थे जुल जिना बालगे हालो थे जो गन्ठारको मिस्टेक जुल जी मसु द निक सुक पेक न्याको रिपिट याको बेला जो ये मंजिले है कौन सी जगह बोला छु अहिले अबले तू जी डाउन जु खसा शायद जी थौ थन तक ठेनी मको जी तर वो चीज चाहिँ जी इख गेना काया छु थो छुदा आउखनी त मंजिली त चाहिँ गेना काम आउखनी त्यसले अनि इन्डियन पासपी इमसा एकदम सपोर्ट यात जी अहिले थन चाहिँ उर्दू युक्ति चाहिँ थियो शब्द त दै जले न न्यू जदु खले न्यू खदु स श ज त हरेक चीज त इमसा श्यामले चाहिँ थये लाद दक्को ल्यापटप टाइप याना गन जे वै गन जेड वै लगभग 800,000 वटा में जी और 2-3 महीना जो बसाइले चाहिँ जी दक्को मेहनत याना अहिले थौ वया थन हिन्दी में ले चाहिँ जो उर्दू प्रोनाउन्सिएसन एकदम भाला त छु वो छ चाहिँ जो मेमोरी कपले न लो मनी वो चाहिँ ओबले जी डाउन जो खस चाहिँ शायद जी स्किप जी वो अबले डाउने जी दुन कि तर जी चाहिँ म थिम त चाहिँ यानाय केने दगा इवन आन जी दिल्ली उनीले जी त नेपालन म्याम दगा चाहिँ जस नमस्ते है वो छ चाहिँ जी देखा हो so I'm happy for that दिदी खनिनले चाहिँ सो ह्याप्पी ला दिदी चाहिँ एकदमै फाइटिङ नेचर खनि खला थाक्ली दक्ले जेठी रे लादा ला दिदी सोया सोया न मेबी आज चाहिँ पिन्टुना जिउजु ल मलाई अंकले म्याय जिङ ल अबको मिदो न योको सपोर्ट चाहिँ दैगा ला जो दिया लास्ट जी सुन्यन लोबो अथवा दिदी छु टामासो यो सुन्नु छिन्योस में अपो जवाब जी बिदुन्दै छ सायद ओकेसा छु छुटे जो अथेला खासै छुए मरु तर द चाहिँ एकदमै लेता होला थो पोडकास्टले चाहिँ थयो फिलिङ्स त शेयर या खना हजुर जिम भ्यान दाइसु गुली क्वेशन न मामु उल्जोगा आन्सर बिउ यो को छित पता दिक्कै ताको खना त वे फिल जि त वो ज्याचौ दु शायद सोइ चम्पिसन अथे फिल या दिला द्या चाहिँ पता म थाहा सोथे जुल मखला वे ख एकदम नेबुस न थो टीम नप आबद्ध द कोस्त जी यक्को सुभा ब्याचना हजुर नेबुस न थयो क्रिएटिभ प्रोग्राम त याना दिउली याना हजुर जिउ सपोर्ट एकअर्काइ त चाहिँ दैचनीमा हामीले नदाइयो भन्नु थ्यांक यू सो मच दिदीला दिदी हालसाले छु जुयाजु प्रोजेक्ट छुदु आजै जिउ छौ तस्कै बालाउ नेपाली मिसो रेकर्डिङ जुदु जस्तो कि नाचन वेकै नागा बसन्त मेयु अरेन्ज जान्दिउ सुरेन्द्र श्रेष्ठ जी हजुर वेकैपट्टि संगीत अहिले रोशन बान्तबा राई वेकयु रचना हजुर
एकदम बालावटी मोडर्न गजल शायद थो में चाहिँ वान अफ माई फेभरेट जुइजी रेकर्डिङ चाहिँ नक्ति नै सिधाउँदो सोनु द त जो ऐसा दि थों थो पॉडकास्ट यो अन्त्य चाहिँ थोए मे 2 लाइन हाला या मलिका ओके जी कोशिश है जी प्लिज ये छु थोमे चाहिँ एकदम भोकल ओरिएन्टेड सुरेन्द्र जी एकदम बालका कम्पोजर दिदु शायद जी वे कयपटि एक्सपेक्टेसन अनुसार हालौदुला मरला चाहिँ मस्यु मलाई तर वे कहाँ चाहिँ बालका हालत गाजी त रेस्पोन्स बिहा दिदु वे मिसको चाहिँ यिङके यो छु गिटार प्रेम हो कि अल्लारेपन भन्नै सकिन प्रेम हो कि अल्लारेपन भन्नै सकिन सबै भन्ने कुरा भन्नै सकिन सबै भन्ने कुरा भन्नै सकिन हो भन्नै सकिन प्रेम हो कि अल्लारेपन भन्नै सकिन बाटो रोक्न कति मन थियो तर बाटो रोक्न कति मन थियो तर किन नजाऊ भनी किन नजाऊ भनी किन नजाऊ भनी भन्नै सकिन हो भन्नै सकिन